no say your opinion. You opinion now. And so express your opinion. Me so opinion is say obi susu betimi ato aba say vice president you kan ho nti e na meto aba amasa party. Na mo kura mo MPP for be bring say vice president Bawumia nti and not anyone how moto aba ma MPP. Yeah, but what I'm saying is yes, we refi. What I'm saying is at the end of the day, at the end of the day, but you know there's a difference between a president and a vice. Yeah, or no to moto aba ma MPP. No moto aba na wie. The ambassador can say there is a difference between a president and a vice. So what you to say? Or no vice president Bawumia. Utimi ka say onu nti na not MPP nya vote sa. So you to say? Oh yeah, but that's yes. Mama to aso nwie. Omo a ya no nti omo to aba ma no e wo north no. Omo to aba na wie. Okay. The one ya na dwe so beto aba no nyo kwa president no beto aba no. The American say. Right. There's a difference between a president and a vice. Uji anusutum. Because when you're a vice president, you only follow the rules and dictates of your president. There can be suggestions made. At a point in time, it is told, say, Bawumia will say, only 11 ye chair for us because presidents are authorized. At a point in time, it is said, say, now John Dramani Mahama will even want to go and see Atamelsa. Koko Angido could stop him because he was a vice. Your mama be a president, no? Where would you find? Oh, I'm so I don't have man to us. I know correct. Let's say at a point in time, make us say at a point in time it was said, the same thing that the car, Bawumia there. Yeah. Bawumia there. Whether he can win Zongo votes or not, also win Zongo votes. But then I am sure for. There's been an increment in cocoa. For almost many years, abiding to Muda and to Abetuma and Yamama. Well, dinner we are for quite so long. It's not anything new. From 800 to 1,308, about 500 increase. You see, I see Cote d'Ivoire, Hochaba Hopa, Omukoko Akatia Siso, and Nom Afano, Eti, Omoche Homo. Ghana for Apija Kuku Bonum Kosro, in the national best farmer 2019 didn't come up, or say a Nigeria dear. A binary Swassachi Kuku season every October, the about September, a queer phone request, Wayama Omo. And also saw Emma or mine queer Cocoa to and the same. No, one will look at the issue Cocoa near the Nafe and people in Koboyan and the no DM said the Kugu here. Mammy shall say through her honorable Kirko from Paul, former DC Suta. Maybe I will say definitely Cocoa for Bell. Walk around secretly or no crowds will cocoa food. But I mean, honorable cocoa food there. Oh, cocoa food there, me, yeah, penny food be Nigeria. Okay, me, I didn't. My until cocoa increment, yeah, cocoa increment, no, the first one, no, yeah. Say cocoa season or the free October about September, no, there, and no, a very good idea. Okay, and no, Emma. Omo no moto eguho na bia no edusi ebie season na or the old price no beto sabri na ebie new price no na say was short change for us to sisi omo ntia no dey a very good idea. Okay, but say we say why ade ne mo yense ma no watukoko mu ache obi bia ade eno de wonya kakra eno de wonya hwe Omampani na nado ni MPP abai womunye hwe fa kuku akuafo ntumu ya tumi die edi kan no sa sika ya wode ma kuku akuafo yi eye sika ya Cote d'Ivoire ne Togofo kura de ma wo mo last season enti ne wo se na ade bre ma wonye hwe. Okay, in the first place kura no de to so mienu ko be se vie mba miensa ni kuku kuafo Cocoa no what market price to cry cost no untum. Almost 3 good years in untum. That's true. 17 18 1tum 2020 21 1tum 2020 21 22. It's almost 5 years.
3 years de one to enso sabre ni na world market price na yede na sabre ya o kan enyo mampani na do modern mo na ma koko ni yatumu na bom world market price ni yatu koko ni mo nyem mampani na do na atumu 47 almost 46 since 1997 koko buono akosoro che bribia omampani manado se ye mboye nsem na ye moye nsem bo nyankopon wa ye yadomu a koko buo kosoro onyo mampani na nado ne MPP abai fans ne nya ne fans kura wonu mom nu koko gina ho a wonkase ye mfa se da menyankopon wonye se da no mfa wonye hwe nothing absolutely nothing koko akuafo de bi kura aka se sabre kura osasisi wo mo se medical aka se ebo odi ma wo mu Côte d'Ivoire ani Togo de ye 1500 per bag and a Côte d'Ivoire 1400 that's a who say kura wo de enu wo mo de kura last season now see we ye mo ensem ba wa ensembo be na wo pe enye ensembo na ese ye bo ma wo afa de to so bio kan e kura ne ma bonus o ena ni nyina wagya ya koko akuafo o munya bonus bia na de antikura ansa se ye boy ensam kura ma no kura ne se look abra ya obefa bae no baby o ha no akasa mi mama mu odie eti se wo de twoko etoto NDC abae mamuo carols ne wo de twoko etoto ho na je se NDC de kura ye twoko ana MPP de ena ye carols aya wo wie ye look abra ya obefa amamuo no na in 2016 na world market price price na ye de ma akuafo no it was about 66% wo ha mu nchichemu aduesiensia okay and na ye ya so wa ya tum ya onyankopon aye ya dum a koko bo kosoro mfie be ya duanan ni a ekosoro no mpo a ezesan ka hu akuafo mobo no entumunu nyina ba ya kire no eye oha mu nchichemu aduenum mienu ekiripo enso 52.7 NDC was giving 66% yes of the pricing yes say what market price e dey maye so and then dey ekohia ne hu se kuafo mobo nti atum nti no price ni nie no hamo bu pedio sensia NDC beba mo na do amambo ma 52 ai se me ne ya yo se yembo yen so manu asemi yembo yen se manu asemi there's a vast difference yes wonyeshi me see wonyeshi with all possible emphasis ni timu correct ni pa because abrei eye bra ya kuafo ani abre unim se galamsenti ebi kura tutu wo mu koko a ya ye de ye na wo no wonhwe we ho 3 good years wantum bonus wa ye free ho na no enra na no na mitie wo yerepa wo mu secretary Koko Farmers Association of Ghana omo secretary Johnson Asante wo so wonye hwe se de mika ya wo so wonye hwe na ni tirimu kura edene se wo mo hwehwe be se about 3000 enti no so wo se waye no 1300 de wonye hwe 2000 kura ana 1500 sa 2003 na California wo mo nya happy ade wo nya me nko na metie papa de so e media man so wo no wanti bia ka ayi wo yerepa wo nkotie se wo mo secretary ka se wonye hwe na wenum nyina na se mi ani bere ensembo bebrebe na no do ya wade no sofu bi kan ya se ne ye ne wo bibia ya obe bia nko ye ntimi nka ade no kura nko ye kura wo so wa ya ade brofu sem na no ka o ne sa de kura na ani ye ne de ade kura na ani ne ye ne no ade kura na se brofu sem o sama mu nko yi o ani ye ne brofu sem o se brofu sem nyina ka mamu ho ka ho because kan ne no ba no kasa kura wonte and then I'm say amanfo aka kire say ukasa ukasa ya onkrofo nti say obetitimu atitimu na ai alaskunadu no so ukeka brofo atintemo de ka ho de menka na am say no de emu ode kakra menka uka isa anyom ye de wo ye de hwan nte uka brofo atintemo menka de ka ho eno de am say emu papa so an eno kura ka mambuo no ho ka brofo na untitintemo na manfo ntia eno kura ka mamuo no ho enti se wo se ene ye ya sofo ni dika se ene 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 ye na sofo no ye de wodika na ene ye ne no ebia na meka no
enko yie yenka o na do enko yie abra wo he ase so obobu se bebrebe no ne ye boy ensem ma no no obo ye kakura se yanke ye ba radio station ye se NDC ni nka ne de MPP ni nka de o kai o MPP ni so wonye hwe ye be fra manfo no so otutu ayi futu ogu manfo ani ye mam DC ni kura won ka bibia biu you see sanoma we nyina na de eduru cocoa industry say come from look hwe since 2017 cocoa board afedi e kankwa na omo ba the first time in the history of this nation ya cocoa board wo makoba busia kro montimintu we yamamwo papa cabinet is even taking a decision to restructure cocoa board for nipa be 3000 e de agum since omo ba ye party for we yankasa party for mo adumo but udi wo mo ko gu cocoa board 3000 ama cocoa board aboka ama kuafo untimintu omo ka ya what cocoa beans no krampo no bi ho 3 good months ni entu akuafo ka na we nyina de en waye ye no nti no wo ko tepa wo ko gina ho a wo si ye mo ye nsem ma wo e man kanfo obi a ya oboboro ko soro wo nse go obi a no e ma gina ho a ne ye boy nsem ma no so oni boro bo wunya hwe na mo boro na bo ko soro ntimi anhye go enti de waye nyina ye man kanfo wonya hwe obi a ya oboboro ko soro wie bia no fans no ope na mom wonhye go enye boro bono no obo bim wonya hwe sansa 3 years na wontumu na se ne watumu kura mbono na ye hwemu no hamu nchichemu no eye aduanum mienu akiri ponson na so obi bra ya obefa ya na koko market price kura na all the figures are here so na sabre no eko esurumpo no no eko fomumpo no se ne etimi tumu dia adenti na obeso mu untimi ntumu na akuafo ho chiri wo mo to the extent say afedi ebi kura tutu omu koko good ye galamse ne echi hode yehwe nenne se nyame aboa yen onyankopa adum ne na ho mmobro koko price ko so nya na nado na de ko so ma ye wo e ko so susu na wo tum susu a eno susu no wasa echi si akuafo na yensem aye mo ma wo ene de hen me see sa price ya wode ma akuafo yi eno togodie na eye 1500 Cote d'Ivoire 1400 Womo de ene last season po this is your mom farmer na womo hwe de Ghana be ansa na womo so de womo de be ba womo de aba enti no se de aba no de make an se so obetie di a ane wonya nwie na dwuma so opese ye boy nsam ma no a wonya hwinhwim bimbim board bono ene surusuru board bono na se kuafo obetie om na se afedi obeba mo price papa wonka me entie okay honorable Kyoko from Pound